मधु अइना मु मणिपुर की इचे चल मयाम इने अखोई निंगोल की मचा ओइबा मैते पांगल सिंह लौरीब थौना तौननबगिदमत सेम सारीब लाउरीब खोंगीब नैनलिब सियंगरगदी मसीगी थौना से अखोइद पुलब लेमिनरमगदी कुकी नार्को टेररिस्ट लमेन तुहेन मखरना मणिपुरबु वाहलीब से मस नाम फरमगलेबको अला अखोइदि लिंजेल सिन मानददना जो बखन तौदना मैते मरक्तसु कतुकरन हाइबे यावेदना तौरगा हाँ कनो तौरे कनो के कोक्तादा तपा मुस्लिम मैम के रैली दुबु बांग्लादेश के अदोदा मालेदना करिनो ऑर्गेनाइजेशन में की नुपा मना हैदना इगी चाय ना रबी खान एडवोकेट ओइबनी अदुबु मान हाइ से मसी संगदो कदबनी काइन तौविने हान अमु थागलकपदुदा अइना करिनो रबी नंगने मसी सोमेन तौरसे करिनो मैम चना योंदा कंप्लेन तौरे आई कना दमो आइनगी संगदो पुदुंग ते यंगबियु नत्र आइना हाइगी बुदुंग ते ताबियु आइना हरदी दैट पार्टिकुलर पर्सन ममिंग दे मा पंदे हायरे आइदी खंगे पार्टिकुलर पर्सन अदुदा नंगदी सेमाई भावबो यौंगम दब नंग हायन मंगोन दा हायबने नॉट दैट टू द मैते चिल्ड्रन सिंग दा हायबन नते ओ अदोर दे नंग चुमी हायदन ले सिचुएशन लाना लौदना से थागल पनहा मन थागल एबा मा मम रबी से मसिन संगोक्तरगदी अदु तौबा ओहो आयदन नहीं खलिब तो कैसे नतब मेथर दुदने मिते पांग के मरक्सिद सागल नबा होनबा मानबा पोट जे ते यावरम याबको अदुना पांगन सु पुचल चावगदबनि मिते न सु पुचल चावगदबनि नागा न सु चावगदम लोना मक चावमिन गदबना अम सिले रकांसिदा होजिके बिल से एक वन वर्क अमेंडमेंट एक्ट से मोइन पुथोक चरिबदी मोगी चुखल हाइबिदरदी नुंगाइरोय हाइबदी एक असिदा मोइन आशा तौजरीबा की ऑब्जेक्टिव हाइब तारे करिकलिनो लोइनुदी खंगमनिको मिचम प्रजा खंगनबा स्ट्रीमलाइन ऑफ वर्क प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन फॉर क्रिएशन ऑफ मोर एफिशिएंसी लाइरिबा वर्क की प्रॉपर्टी की मतंग सिदा निथिजना स्ट्रीमलाइन तौबा याहनबा मोगे आशादुनिको एक तुगी improving of work board efficiency work board से efficient लेहना बा including non-Muslim member यावन बा लोहे कोरे मारकता है चेके अदिकी दी enhancing transparency and accountability हाने के 95 तो एक 95 तो transparency and accountability लेती है सिनी then modernizing work management से modernize तौनबा enhance तौनबा अदु तौनबा है ना मतलब मैं आमम पीरे बको अदी mandatory registration तौगदबनी अदी की गवर्नमेंट की greater role हम लोगदबनी judiciary intervention लेहनगदबनी अदु देखिए non Muslim याहनगदबनी ऐसा हाई है centralized registration system तौगदबनी elimination of work by user से मसी eliminate तौगदबनी etc. असिलिंग चिंबा ऑब्जेक्टिव असिगी मखादा नरेंद्र मोदी जी असिना अदुगुंबा पार्लियामेंट सिदा मागी वाखलोन अमा माइनॉरिटी नमथबा मागी मायोक्ता लेबा मी नमथबा ऑपोजिशन नमथबा अदुगे हिंदू तगी ओइबा हिंदू तबगी ओइबा सासोन अमा तौनिंबा सोशलिज्म माइबसे लोकथोकनिंबा प्रेम्बल से सोनिया गांधी ने हप्तकन इंदिरा गांधी ने हप्चरम बचे अदुदगी सेकुलर से लोकथोकनिंबा हौजिक मक्ति यादबा मदुगी तमना तौरक पोट अमने माना तौगेदा निंबदा दम ngamba पोट अम तौरी हौजिकी वनेदि जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 महाराज धीराज हीरा सिंह ना अफगानिस्तान की ट्राइबल सिंह ना लांतारे अकोई तंतना हिंबंग मरोय हाइदना जवाहरलाल नेहरू दा हाइजदना जम्मू कश्मीर से भारत पुंजरगे मादी मर्जे एग्रीमेंट तौदे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन दो 11th of August 1947 अदुदा बेस तौरगा अकोई ब्लॉक्सन बियू हाइदना मा पुलखिबनी अदोरदी नम ननिंग तमलैपा अमा ओइरमबनिना नंगेदी मतम खरायना शेख भूतो कनोगा दोकरी अब्दुल्ला शेख अब्दुल्ला प्राइम मिनिस्टर हायरमनी कोना इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से मफुबान चलकांदा प्राइम मिनिस्टर है तो चीफ मिनिस्टर ऑन तो तोरो है ना लाखिबदुना मोइदा थोदो हेंदोकपा ऑटोनोमस अमा पीएबा 370 सिदा
Nohigi assembly na punamak adu nohigo iba punamak si tawjo list ugi manungda noina ayamba loina tawjoro India gi apun ba thorok pakanda parliament na tawge haidana 370 gi makada matam khaligi oina autonomous oina pieba ado BJP na hana degi lawre iko moy khodak to tobu den nate article 370 le helloy haidana toropadi gi Narendra Modi na luchingba asida Amit Shah na 2019 da adu da khangde na president rule tawling manungda article 3 do moi da di tawya de assembly aya ba yaw da di ya ti haidum yaw bana ba ai ko ge no tam ngadam ni haiba tai gina Jammu Kashmir gina assembly aya ba law da ba ya de haiba do assembly de thok mathlaga assembly le hen da ba matam du da kano si article 3 semdo aga Jammu Kashmir chi thude aga Jammu Kashmir haiba union territory ama Ladakh haiba mama thok to dana lawning khai law jo loina phajin gani ana Farooq Abdullah de macha loina ma phare mufti side phare akana machan pi likini pi do loina phajin dana chahi chupa thamuraga tam toraga hojikti election torega namdana togran cha then hojik muslim da mu attack tore aduna minority da to minority bo Manipur punama minority ni na mi la contra leba la contra rom haire chiko metai la tranga atai pulaga la contra kolor chama ni phu leba India chida la contra leba metai pangal na tampak ta maru ene bezu eraga atai chu leba aduga naga kuki hana khangna ba mayamam leba nepali papali kar su leba asigum magi la contra ache ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯥꯏꯗꯦꯃꯅꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯄꯥꯕꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯂꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯁꯟꯖꯔꯛꯀꯦ ꯄꯥꯕꯨꯡꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇꯦꯁꯇꯦꯁꯟꯁꯦ ꯋꯥꯔꯛ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯃꯦꯟꯃꯦꯟ ꯑꯦꯛ 2025ꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯀꯟꯁꯔꯟꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯣꯟꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯕ ꯂꯩꯕꯁꯨ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏꯗꯕ ꯇ꯭ꯔꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯋꯥꯔꯛ ꯐꯣꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝꯁꯤꯡꯅ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯖꯕꯁꯤꯗ ꯏꯚꯟ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁꯔꯚꯦꯟꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟꯗꯒꯤꯅ ꯏꯚꯟ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯐꯥꯎꯁꯦ ꯏꯁ ꯑꯣꯄꯅꯤꯡ ꯐꯣꯔ ꯗ ꯅꯟ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯃ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯀꯟꯇꯦꯁ ꯇꯧꯔꯦ ꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏꯁꯨ ꯋꯥꯡ ꯍꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯄꯨꯈꯠꯅꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯍꯣꯡꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯋꯛꯐꯒꯤ ꯁꯔꯚꯦꯗ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯑꯦꯛꯖꯤꯁꯇꯤꯡ ꯂꯣ even after the amendment of 2013 amendment si fawbada lairibasi a survey commissioner is appointed to conduct a preliminary survey of work for properties ni hana ki leirame basina housing la ivana survey commissioner se district collector na mahut chingre aduga government property se work for ni haidana lauthokpagi matang sidana hairiba laws ina hojiki work for amendment act 2025 ki matung inadi the act states that any government property identified as work for will cease to be so. Number one. Ani subada collector of that area will determine the ownership in case of uncertainty. Karigumba property si uncertainty yama laita aragadi collector duna hairiba property si matang determine togoni havani aduga masigi mari never reported state government ngasagi district collectors ina submit togoni havani. Ahum subada if deem a government property oibata aragadi he will update the revenue records. Haibagi wafam sini lairibasi masigi mapuina hairiba wafam amani sida ai laksake pamung kamai yengbi magi whole composition dagi in terms of composition of the work for council the work for board masima change togre to the extent that majority of the member including the chairman CEO of hawasi non muslim oira pa yabagi oithokpasi sida thamme and again magi survey gi masjid responsible oiba government officers in masi change togre district collector oire aduga government property mo work for ni haidana lepagi work for property ni haidana lepagi matang sidasu anoba ahungba mayam purakre kamai yengi pabung masigi legislation china kari Ma'am Punamapu, very good evening. Yam nungai asumba Mirajgi team Asina Sinba mega dialogue on the work. Kanagumba Nichamna, of the Wakap to high, Mr. Shemadi work, wa Akar ka Hachanta pa, what Hagado. I do come there, no Wakap and I have shawi. Work, Hybrid labor ponita. Aduna, mega dialogue on work. Amendment Act 2025.
April mari te pokki bani hojikti ek olabani na ek on hai tare parliament ta khanne ngai tu da bill oigada ba president na soi to giban numit ki nongan bada ki di numit tu de ki di adum ek olle masigi khanna ba naina basi yam na chau ba angon yam nongai bam su phawi adu yanan ba da phau ba sina mitai gi ningol macha mitai pangal gi thona sai jalan naga hai gi ba mamang da hai gi bise masi ram thagat ni masi gi thona se Manipuri people la kuntra sida koki lamentu henba na tawriba sida thegluna bidam ta leram tardi me ohme thodok to tha ma phadana rusin ba yaram yam kalak pa ma oira hojike lediba hojike lediba se yam chawna moment to bata kalite na khalin soidana Supreme Court na adum tawgrani hana haibadi yade ko aina predict tawbadi yade maram de point mari manga da khanari ba akoge marup aina hanbara lengara Kapil Sibal mai argument bakokte motor mautare complete aduda kali aduda Supreme Court na lawri da bagi maram chibu aduda lawri da bagi maram chibu what mean in ko just mean Modi government hai basidi autocratic ta base tauba democracy thajada ba magi maming da Modi hairaga sasun tauba opposition punamak hatna na ba hotna ba Kejriwal ahing ba chief minister ma jail da tha taruk thamba ngamba hojikna Sonia Gandhi ga Rahul Gandhi ga do mapuna thamambani Jawaharlal Nehru na National Herald do adugi da pasa thadade hai na adugi tha ka gi mamang da Rahul Gandhi do aina masing thibda pung cham kun long wa hangre ba mitrai thoini pung tara aduna ina siri berenda mamang da nangi drakki investigation to da pung di to ne minitram nga hangbra ne phagi to ram ai commission ni to lak pan mi tu da ada me de Rahul Gandhi tu di accuse no ta ba adu pung cham kun warang ngani da pa ba da nong ma da pung tara chigum ma chun mi trai thoini ko ya thangna na khara thangna da na khara aduna hojikti Bihar ki election atopal lam ki election lak pa sida opposition hat ta ba yade hai na Sonia Gandhi ai congress me changle te ko I am not ai congressman nate adu hojiki Modi na tawrip Mamta Banerjee chu phaning bani khatang ngamdaba adagi DMK gi South ki naha ma Stalin adu chu phaning bani ngamdaba aduga Nitish khoi kano hedi marup wasin gara kodong chablo hra aduna tawning bada tawba adugumba mishak amana Narendra Modi se mai party parang ya hairoi party ki da brother o join no hairam gara aina su haibani BJP na sason pairabati sason duna tongana ma tawro odo organization duna tongana tawro aiba ada moidi war against drug aidu de BJP yawe ba BJP gi so karjakatra do che DC gi chamena ba SP gi chamena de yawe ba ada ai ga khale ba BJP na sason pai haibani BJP gi legislature leader makhallaga MLA mayam marukte gi mantri mandol se maga tawdo party office na ran tawdo na tawya aduna sigumba mayam leibisida ko thoki dore si leibisida hujiki all India ki Muslim mayam ma haurakpa Manipur dadi pangal lain haiba adu Muslim mayam pullu raga mapan labuti Muslim haiba ko na de ai motadi mete pangal lain hainingi hai cho hai aduna sigumba mayam chige je dalan weda khali wakaladi mamangi angsangang bi ba chingsta leidi ba thongna lingje as ko Muslim thoradi adu da anti dol aigi BJP gi magi Congress gi adugi NPP gi haibu leibe yade kaina tori bese akuna kalak popot am oyeba ko amarom da nai phirio na June 18 gi assembly mai thaba du da adugi matung chahi ama nile raga mana haiba Manipur gi mai tai numpi Manipur gi Manipuri naharu singi thona cha Naga people da adi Nagaland gi Naga sing da 10% yaujar mabdi ai ko maning tamalai pa oini na hayab madu aina mo Manipur gi
iche chal mayam ine alko je ningol ki macha oiba mete pangal sing sina lori ba thona tongna na bi tong te sem sari ba lauri ba khong ba nei na lip si yang ra ga di masi ki thona se ai khoi da pulap le minara ma ga di kuki narco terrorist lamen tu hen ma kharna manipur bu wahali ba se mas na phara ma ga na ba ko ala khoi di ling je sin no man da na job bakan to dana mete ki marak ta su katukaran highway awe dana tawraga ha kanu tawre kanu ki kokta da tapa muslim mang ge le du bangladesh ke adu da ma le dana karino organization me ki nupa na hai dana i chai na rabi khan advocate oi bani adu man hai che ang masi sang do ka da bani ka ang to ine han amu thakal pa du da aina karino le bi nang na masi somain to se karino ma am chana on the complaint to re ai kana dong ai ki cheng do pudong ti yeng bi yu natra aina hai ki pudong ta ta bi yu aina hardi that particular person maming de ma pan de hai re ai di khang ye particular person aduda nang di semai bhau bai ro ngam da ba nang hai na mong on da hai bin not that to the maitai chen nong sing da hai ba na te o ador de nang chumi hai da le che situation la na lo da na sai thagal pan ha man thagal e ba ma rabi se masina changdok tra ga di adu to ba oho ai da nang khalip to ka shun na ta ba metar du da na metai pang ge mar chi ta sagal na ba hot na ba man ba pot da je te yaw ram ya ba ko aduna pang na su puchal chau ga da ni metai na su puchal chau ga da ni naga na su chau ga da lo na mak chau na ga da na am si le ra kan si da ho je ke bil se a e kon ye work per amendment act se mo ni puthok chari ba di mo gi chokhar hai bi dar di nungai roi hai bi di ek achida mo na asa to jeli ba key objective chai tara kalikalino lo no di khangam ni ko micham praja khangna ba streamline of work property declaration for creation of more efficiency laili ba work property ki matang sida ning thi jona streamline to ba ya hamna ba mo gi asa du ni ko ek tu gi improving our work board efficiency work board to say efficient lehelna ba including non-Muslim member yahon ba loyal kore marak ta hai cheke adigi di enhancing transparency and accountability hanige 95 to 95 to and transparency and accountability later sini then modernizing work management chi modernize tauna ba enhance tauna ba adu tauna ba la mara maya mama piri ba ko adi mandatory registration to ga bani adi ki government ki greater role am lo ga bani judiciary intervention le hen ga bani adu de non muslim ya hon ga bani asa hai ra centralized registration system to ga bani elimination of work by user share must eliminate to ga bani etc Asilin chingba objective asigi makada Narendra Modi ji asina adumba parliament sida magi wakalon ama minority namthaba magi mayok taliba mi namthaba opposition namthaba aduge hindu tagi oiba hindu tabagi oiba sason ama toningba socialism mai bichilok thokningba preamble se Sonia Gandhi na kan Indira Gandhi na hapcharam se adudagi secular se lok thok ningba hoji makti yada ba madugi tamna tawrak pot amana mana tawge da ning bada dum ngamba pot am tawri hoji ki wana Jammu Kashmir article 370 Maharaj Dhiraj Hira Singh na Afghanistan ki tribal Singh na lantare aikoi thantana hingbanga maroi Haidana Jawaharlal Nehru da haijadana Jammu Kashmir sa Bharat punjarage mati marja gemen tawde instrument of accession do 11th of August 1947 aduda base tawraga akoi buloksin biu haidana ma pulakhi bani ador di nam naning tamlai pa ma oram bani na nangi di matam kara na Sheikh Bhutto kanoga dokari Sheikh Abdullah Prime Minister hairam bani kona in the constitution jima phubhana chalakanda prime minister habitu to chief minister on to do toro hena lakhle lakhi baduna moida thodo hendokpa autonomous ama pi aba 370 sida nohigi assembly na
punamak adu noi go ba punamak si tawjo list tu ge manung da noi na ayamba loi na tawjo ro India ge apun ba thorok pa kan da parliament na tawge haidana 370 gi makha da matam khali gi oina autonomous oina pi ba ado BJP na hana de gi laure iko mo khodak to to bu de na te article 370 le hello haidana thorok pa di gi Narendra Modi na luching ba ajada Amit Shah na 2019 da adu da khang de na president rule to ring manung da article 3 do moi da di to ba de assembly ga aya ba yaw da di ya ti hai mu yaw bana ba ai ko ge no tam ga dam ni hai ba tai ge na Jammu Kashmir ge na assembly ga aya ba lo da ba ya de hai ba do assembly de thok ma that laga assembly le hen da ba ma tam du da kano si article 3 sem do aga Jammu Kashmir chi thu de aga Jammu Kashmir hai ba union territory ama Ladakh hai ba ma thok to da na lawning khai lau jo loi na phajin ga ni ana Farooq Abdullah de macha loi na ma phare mufti Said phare akana machan pi rikin pi do loi na phajin da na chahi chupa thamura ga tam to ga hojikti election to re ga nam da to gran sa then hojik muslim da mu attack to re aduna minority da attack to minority bo Manipur puna minority ni na mi la kontra leiba la kontra rom hai chi ko metai la tram nga atai pula ga la kontra kror chama ni phu leiba India chida la kontra leiba metai pangal na tampak ta maru ene bezu eraga atai chu leiba aduga naga kuki hana khang na ba mayamam leiba Nepali papali kar su leiba asigum magi la kontra ache machi pura India go ni yang minority na ba Manipur pum gi missing cha Indian lishing amal lepada Manipuri ani ga chamane ba maitai amaga Indian lishing amaga aduga mani atai loina makching tampula punna toraga na Manipuri ani ga India gi lishing amaga mane ba ana chigi phibam sida machi namthana ba gi tamta torak pane adunga sai je mera na hange ba point do khai maru na khoi kari to ga de hai ba de ai de hai ro dalan na lo na hai ga kan man ga re adu yong dal su yani Supreme Court ke sna dum yani na khalli khan ba gi wani ko ya rak su ya aduga adu kari noi bo hojiki sida mari le na rip se article khoi ke preamble of the constitution ga article 14 19 21 aduga article 25 and 26 of the constitution si violate to ya si bal na so hai bani magi 26 hai bani aina tai bu so happen preamble of the constitution asida ko nga sai brother join so hai gele adubu mayam khang madan ungai na ba makoi ko prop samjel laga with the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist secular democratic republic karitona ba and to secure to all its citizens justice karikarino justice social economic and political liberty liberty of thought expression belief faith and worship to faith and worship hari che asida liberty se machi thugai ba ma oya ba saya tai fraternity adu loin to aduna magi ningja ba aning ba mana apa ma ningja ba ai ning tambalai pa mo oye na ai na ning ba se ai na ya ba antin ale bar ke matak ta nong mai paidan la holu drabdi ai di sovereign country mi oiningi Manipur se sovereign state oiningi hai na ai na ningja ba se ma se ai na ya ba not that la hodana bar ke mayok ta tawni hai ga di adu di yate aduna sugma ma amma le bisi matak ta Article 14 lo hydro suare equality before the law ponamu manare 19 do adu 19(1)d taning mom phom chalpe aba duga dharma longing mom phom lo be aba freedom of speech expression etc sin chingba mayamam lele right to life 21 lele then 25 26 se asidang di hairam ge 25 26 se kadorge bu asida right to religion se religion sida khoi ge yam chauba ama pdb Indian citizen singi right to freedom of religion I will say that article 25 ta freedom of conscience my wakan khandabaya badu and free profession apamba profession channing ba trade commerce practice and the propagation of religion dharma gi sandok sabaya ba Christian or Muslim gi or sanamahi gi or amagi or pun makse to we have 25 sin period then malu we chamo 26 Kasi Kapil Sibal na samipsi 26 ni.
26다 그리기노이부 뭐지게 definition 시스템도 이에 3R 시도고 이 자오양 양반 불랍 빠르게 연하는 농아이든 자오양 양반시다 Muslim 제 workpa bu apply coba Muslim si kalino oigede bu inda cai manga Muslim da practice tauraba hai adu de Muslim si de bai barkal na trene no pa ma ai Muslim oire hai dana cai manga practice tauradi masu workpa apply to doribra to adu gumba yam sathina 2060 da kari hai freedom to manage religious affairs, subject to public order, morality and health. Every religion, every religious denomination or any section thereof shall have the right to establish and maintain institution for religious and charitable purpose. B. To manage its own affairs in matters of religion. धर्म की ओइबा मेटर दुदु मोइ मसाम समझगा दबनाबा अतोपना खुथिंजन बे यादे हाइदना अदुदगी to own and acquire movable immovable social ledger to administer such property in accordance with law to wudabu logi matung ina muslim logi matung ina chanab lo dogi matung ina aduga miyam da akai be people na taba mongda masi tawbe ya ba ko adu bodi Muslim ani Muslim nataba sai management je matang do samjalaga aduda nan Muslim ani hapaya kare haino duda nan taseng haibra haidabra khangde ukin mam chamnar ko ni chief justice na phagi to we haidna ko madu on record te oram dab suya adudi no hindu gi kanu da su Muslim ani hapchen mi yagadra haidna ko haram baya haram da baya ko ad mayam so hangne bapo na to chief justice na 파기 타오래봐도 레코드부터 레이블 넣어봐. 아두디 힌두기 강정반다 신나 아이나 하이르미 강정반다 무슬림만 야혼다 봐야 돼. 너들가도 야혼다 봐야 돼. 와 예양마 야고 것도 부디 야이고 아두 아탐나나 로두다. 고능기 강정반다 무슬림 그룹 아마 야혼다 봐야 로이. 아디기 쿠키 그룹 아마 야혼다 봐야 로이. 나가 그룹 아마 야혼다 봐야 로이. 너 힌두 메테 각자 또 봐야 로이. 하이베 야 로이야 봐. तो अदुना सिगुम्बा मैम से ngorga loge da yam hiding lei adubu machi ki session na chi lo ngakta da base to na tabanina minority da attack to ba aduga modi na tawriba modi ji gi governance magi dictatorial oiba adu autocratic oiba nature मैम से akoina khangmin nanana ba matang jammu kashmir lo chin ba adigi muslim da attack to ba adigi sen thungi lambi da akoina Chief Minister Singh Manunda Kwadi Pabanena Kanba Ahmad Kejriwal do Hingna jail do Thamba Taru Chief Minister Chutuan Sungam Daba I hing Chief Minister Rama jail do Thamba se Prithvi Manunda India Werangana Aduna Ku Toraba President Prime Minister Singh Paraga Hatokpara jail do Thambra and Torga Sason Mulidana India di Kejriwal do Chief Minister Oina jail Manunda Thami Masu Toy had not talked there. And the Sigumba and Barangelo Select Presida. Oh, and Miguel Angelo Select Presida, Kadisang Dokar. Aduna was a key Karikari Toga Hibado. I get the Sabna Hibado. Ram coming gradu Yoga Suyani, Adu Yoga Suyani, Supreme Court, Hang Tang Mangada, how the interim Mama Pil, the interim the Haiti Waibudi, interim the Chopmanabani, opposition leader, Ponamake Commentare. As good as interim. Haidi interim pere stayed impun kano bildo haideba haidragasu muslimani hapin du yaroi adege adu togi du yaroi adu togi government na solicitor general na bukhangdana adu miul da kan ako adu togjaroi adu stay tawtar di government ki ditabi ko tage haiga thabuk tu tawhandana haidi hojikil riba ek ase non existing oina Makoko Langan Hoji Makiti Tameva, me Mangada, Muhakadam. Thank you very much, Marik Chumna. India different provision of constitution, especially fundamental rights Kamaina, high level legislation, Jina Biolet Toge, Havagi, Matangi, Aduga, Pabung as a legal expert, Amoin, he's very much optimistic, yam positive way. India Supreme Court in favor of the democratic spirit of the people. Pazamayam ki apamba Indian Muslims ki apamba akiba mayam se sungso shudana Supreme Court na pirakado verdict na madu manage sungso shudana tawakani habagi wafam amadi amay sing na pali luna
आई मथन की पैनलिस्ट सिंह जो क्वेश्चन बा होजगे अदुगा आई मिसुम मिक्स अप तौरगा दम चटमिननबा आई को ngasai hobadagi yam ngan su lakpiba aduga manipur gi masak naiba senior citizen amani very respected retired bureaucrat and also makha chatha jaboina ai akhoi pabung khaidi mani de lak jage pabung akhoi gi oja zakir na su panbi gi ba ngasai gi akhoi gi article 25 26 ki matang se akhoi gi central bjp lengak na indian constitution na piri ba article 25 26 violate tawduna work for amendment bill 2025 parliament da pass tawraba matung ek onthok khibani masida india gi 99% muslim sing ne ek asigi mayok ta leiri babung sigi oiba habidi hanasu dumak chana rambani anova handak lakpasida handaki nauna 2025 ta pass tawri basida masina kari kari akogi islamic dharma chatliba akogi chil naw singda makogi sanctity da kadai phu yong na sok pa yai ya de duga article 25 26 si violate tawna maramoiraga masida kari kari sok pa yai habje babung tang thambiyo haibadi ngasai engkal laktring itu di mamang jiram da hai jiram ni miraj kita article 25 kari hairi 26 kari hairi preamble da kari hairi 14 19 21 asini chingba maya mase adu lochalak pada yam samna yam telna haijege hojike anu ba amendment ek ase hoi constitution unconstitutional haiba makti yade parliament na law semba de ngami aduga constitution ki violate tawba provision do maroina 26 simati chauna violate tawre masi yanna ningai leitana violate tawre na lawi sai gi muslim gi definition da chahi manga islam dharma da practice tawrpa na haiba dudi se somda hairona maite moina nang maite ne si chahi manga maite mani haibichi tawraga nang maite ni haidori brasibo simani yabra bapose mase article 26 ki mana religion da se lairiba freedom to manage religious affairs subject to the public order morality and health every religious denomination or any section thereof shall have the right to establish and maintain institution for religious and charitable purposes, to manage its own affairs in matters of religion, to own and acquire movable and immovable property, and to administer such property in accordance with law. Aduna lo na hakta muslim oide bisi chahi manga islam dharma chalagu oira kadabne haibasi bu karinu na sibo masidi yam chati na potama on reba aduna sibal na so haido 26 sida atopa amana nan muslim ani yaugadabani masage kan tribe na budie hindu da yaubi yare harga ko so yagadra ko gidi yaro hindu da su yaro ya ba Hindu da adugi amna Hindu tabana tograba Ajodhya ki Sri Ramchandra Prabhu che BJP ki member ohelini dina Narendra Modi na mase Muslim na seba tobi ani habisi kachu oitho aroya ba adu mana nangi dharma oitho aroi da badu adu deki hena chachin garaba Islam lainingi hena kan garam ni sidi mi hat patto pasibanga mimni sida adu da Hindu ani nan Muslim ani yaholu kaji phagi ro saya mau nabadi kalau Supreme Court case lagi begini adu kerja kain tahu deh kain tahu Supreme Court lagi betul aku ini naik nabaya hai bedi Supreme Court case jadi tu tarif tu lale hai benar taba adu kerja sementara aku ini cangli mati nanti hai na tu mungkin nenurut dia deh but case itu ki yang lain saruda masih cumde aku ini petitioner na pami mana sini asal dah Supreme Court case jadi na cuma remark tahu observe tahu ya cel loin naik nabaya ba adu dah subjudice prejudice kali itu top pelite masih Manipur dah kaya khang deh Manipur dah kaya nom tahu me pami punya hire masih matang cel naik naranu se High Court case lagi ram ni basic cathari bani adu naik ni kaya mahang bayar deh hai na journal media ke section na sokara jo mi loin haya ba High Court case lagi raga adi police ne investigation cathari ba du da
Arnab Goswami Tori do Urabra. On the Pare Paragwa Hangabra, Matangani Subam Parabra, Tanka the Putokadori, Lo in the Naineba, Manipur the D. As investigation later, Minam said when the sanging there. As I civil court case later, Mina, criminal court case later, Mina, I couldn't name a Yadi, Hibama. Logi, one talk, she that question. I'm not sure in a co. Manipur say. I dig it in back. Ojikito Pabun Habili with the Yam Chumba, I Haja with the Ekogi, Masi in the Tara, and is my Tara. Oh, yeah. Yes, I do with the Not that. cannot tell the Haba. Chum yet, Panateda. Yes, I do. Imona, Hypet, Imona, Supreme Court of Bevato Bado, other Pajayaba, Tausheba. Other the Supreme Court of case lady Bamigi Matanga, Apo Fataba, Hyper judgment to Lali, at the Chumi, Hybanotaba. Yanning by Yanning to the Hibia Hibernet, Hoy Aduna Lera. I think you do that. Hojiki, a quick the day, Manipur the day, Rimon, Hari to the Nate, Manipur the English, Paramount, Saito, Piripse, investigation later, as the Gil say Kamal Baba Mangre, as the Gil Mukesh Mangre, Kalai, or Kalitore, no me cutting on to Tomato Barcelona, hung by Nina Bayaba. Other a TDA. High Court lady, Pilamatare, hiring a 2 minute topasi, I could try the Karasona. I could process all in it. Rosalak Padina, hanging it say, Manipur the lady, Punamax, Yam Songare, Lo say, Punamana Kangmin not there, Constitution Kangmin not there, I dig it chingba. I know Kanga, Mam Kang de Dilale, I to Mayam Bhapta and Mangam Dabase. I say Budu never, I shall say, I say, Mayam Bhaptan, Mangam Daba, I get MLA, I get Mantri, I get political party, I get Jati, I get Kanglup Jati, Contra Manga, Bhaptan, Mangam Dabanil, I know quite again, so leba. Manipur Pumbada, Quetoraga, Kukilamen to help me, my Octa Tenase, and I haven't ever in Havidi, and the Jalana for the Yam Hainas and Dokore, Madusup Lakini, how the Makidi, I could get I could direct, Allah the attack Toba. So they attack the one at Topanina, Madu the Mutakushimina Bakidana, the Wani, Aduka Manipur, upon Magido, Adusula Kigani Hayaba, Aduki Wakalondo, Adusai a pressure, Tony, Aduna Matamse, her training her, I wasn't Karasha, Harga, Mayam the Gi, Bidai Logjaga, Aduka Soidanama, Muslimgi, Anubai, Ekama, work per 25 chair. Semdokpa Sadokpa, either repeal Toba, Natraga Mapunda,